Hello, a very good evening. Welcome to Manung Hutna, a 360-degree analysis of news and events. Manung Hutna, I am Punu Mutaram Lokjage. Well, crisis say any Tauma Pumhagra, but crisis near crisis again Manung Jida Koi Tongan Ba Koi political party, Manung the Tokpa crisis Mayam Kagre, Maruina. Koi lengak sigi am koi yumbu mo oiriba lengak si koi control toriba BJP lengaki Manipur gi laiba BJP party manung dasu makoi gi manung da machet machui tabu chawu mami mo urak puzira Manipur gi chief minister phawba resign tau gi wahum laigre ho khiba February gi tarik tara hum doida adu chief minister masamang na koi gui dringai de mamang gi June da phongro khiba wafam amuk khakta press media briefing da chief minister gi fam da gi namfu safu da resign tahon gi bani by force tawra ha gi gi adum gi Prajam Yamda Charang Navadum from the Karimarungi the Chief Minister by force Torga resigned to Krivino Habo from Sine. Aduna Manipur President rule Lakre, President rule say Amukasu Taru extent of Matunda, Hazik February Tarik Tarahum Day 2026K, Haribanu Chihuahua, Chahi Amagi President rule Gi, Hazik Tanion, Hazik like you say, Aduna Manipur Karimarangi the President rule Lakino, Manipur Lengaki, Manunda Laiba BJP, Manunda Makoimism, Tinabaya, Mari, Makoi Manunda. Apable leader, Matik Chaba leader, like the Maramorga, Manipur President rule, Lakibra have Wang Sisune, Aduna, Manipur President rule, Matunda, Manipur Lengaki, BJP, MLA, Mayamka Makoimas and Punjalaga, Governor da Makoi Sarkar Semzarage, Natragana, Indiagi, Kogi, Union Home Minister, the Ched Harga, Lengak Sem Navagi, Hanjan Makoi, Wafam Tambagi, Kogi, briefing. Yamna to in a tower fangi, and still have so BJP Legaxing, Manunda, Ladiba, MLA, Maru and Makoi Fu Marigi, Apun Batim Lere, Makoi Lengak Sembra, Makoi Manunda, any ex Mana Wyman Manipurgi, Chief Minister over the Yare, having Wafam Power Pondo Kivale, Aduna, Hosik Manipuda, Makoi Fu Marigi, Adumba struggles in Manipur Gesic Labor, Anova, Hanagi, popular government, Shilak Navidamagda, Makoi Mai Pakung Amgada, Hazik Santana, Adamak Supersit, Tauraba Madunda, Manipur Sita, Taruk Amaga, President rule Madunda. Masigi Mahata Bakari, Tolakani have a Hajupa, Masiki prediction later, Vadum Wafamni, Tawado, Manipurgi, BJP, Lengak Luisingi, MLA Sing, Hosik Mapan, the Chatlamakoi, Tongan, Mifam Pambagi, Wafam lady, Aduranga Sing a Sishu, Kogi Tongan, MLA, Mayamka, Mapan, Chatpagi, Adum Wafam lady, Aduna Hosik, Lakadu Wafam de, Manipurgi BJP, MLA, Mayamka, Atopotopo Kangop Sing, Unaramatunda, Makoimisem Punjalaga, Center the Lengak Semzergi, Haiba, Makoi Namgada Ribra, Natragana, Center and Yarkada Ribra, Center Manipur ki hazik laiba government ki politics da kari interest lai Manipur ki lengak se sungsem sema pamdabra Manipur president rule thama madungda India lengak ki makhoi ki tongning bakhara taunabak dabak Manipur namna president rule thambra hazik Manipur ki irang si yamna kai na fagare irang si shanti ki lambi dalai haibagi wafam sulai grabni tawdabu Manipur hazik 288 CAPF Central Armed Police Forces hazik deployed targa laiba adum laibak amkaksu oire Irang Lotion Bagi, Amadi, Irang Nemta Bagi Wafum di Laitri, Aduma Azik Laiba Cookie, Medi Maydegi Marakta, Umkatnabagi, Irang Si, Lotion Bagi Wafum Lady, Marakta Tado, Medi Cookie, Barakta, Achoba, Kogi controversy Lakre, Aduna Hazik Laiba Wafum Sida, Maite Civil Society, Organization Singamari Cookie, Marakta Famina Kiba Wafum Mayam Cook Laiba, Hazik Center Gi Oiba, Makogi policies Carino, Center Irang Sin Lotion Ba. As well as Manipurgi popular government ship Puraknam Hanavada Center Gi Diet as a Carino have often seen it. Other Maru in a say in terms of topics say the complex road to popular government. So I welcome the Oinam Nabakeshore, former secretary. A very good evening. Welcome to Manung Hutna. Dr.Homen Thangjam, Department of Political Science, Indira Gandhi National Tribal University. Homen, welcome to Manung Hutna. And last but not least, Prof MC Arun, Department of Anthropology, Manipur University. So I welcome all the guests on Manung Hutna, the complex road to popular government. I am Homen Laksake. Ado Homen Maru in a BJP gi Lengak Luisingi Marakta Hazik Makoigi Sa Chobong Kukilere 2020 7 the Pangok of the elections in Mamanga, Amon Sweden popular government Laga Makoi Lengak Malagini happening. Aduna Madam in Iran, see Prasamiam, Iran Sagalapundam, the Makoi MLA Mudi Makoi team, Mamka Tologa, Manipur, the Sweden popular government, Lani, Echo Lengak, Sam, Navakoyam, Punjalega, High View of Mamcox Legre, Aduna. Ngarang na ningjang we have say hoigi MP Lishem Sanaza wona zo me than high say me gitada within another 2 months so then hoi lenga amak semani popular government am lani high even hoigi ming when palabada Kairawa Assembly constituency gi MLA na so lenga so then thani
फाररोय सेमनी हाइगरे अदुगा हानि की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री नोंगदोमन बिरेनसु लेंगाक से अथु मतम सेमनी हाइगी वफम ले बट स्टिल देयर इज नो एनी होप साइब दारे हजि प्रजा मयामनदी सो हाउ डू यू सी इन ऑल दिस थिंग्स बिहार की इलेक्शन लोइद्रिबाउदी मणिपुर दा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेंटर ना लाखबा पामदे ना एनालिसिस करना जो याम कन्ना थंबीरी हुजिकसे करिगिनो हारगे असेंबली सेशन जिदा मणिपुर की इशू दा बिल नि खंगदे अमनि खंगदे तोइदोना खनाबिदबा और एट द सेम टाइम मणिपुर दा एनी अनवांटेड अनटोवर्ड इंसिडेंट अमना थौदोग अमना अखोइगी वाफम अमा ओइरगा इंडिया की मफम खुदिमक्ता चाइथोखनबसु पामदे हाइबसिगी अखोइना न्यू दिल्ली की रूलिंग हाइजब तारे बीजेपी गवर्नमेंट ना एनी मणिपुर की इशूसी चाउथोहनदबा पाक्थोहनदबा बिहार इलेक्शन की ममांगदा मसीदा खनब ममा ओहनदबा मदुना मरम ओइरगा बिहार की इलेक्शन जी लोइद्रि बावदी मणिपुर दा इलेक्शन नत्रगना पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लाओय हाइबसे मयाम कंगना थंबीरी असी मतंग सिदा थमजनिंग वाफम दी करिनो इट्स ऑलवेज गुड फै पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लाकपा हाइबसी हुजिक मयामना लोइना पामनारबनी अदुगा करिगुंबा लाकपा तारगना मसी सिंबॉलिक ओइदोरिबनी हाइबदी मिंगी ओइना अखोइगी मागी पॉलिटिकल की अखोइगी लैंडमार्क अमा ओइना अखोइ पाइबदी गमी पाइरमी हाइबगी अमा लौथोकपा नतना practically मखोइना तौगदबा मतमसु यामरोय हाइजरिबा हुजिक सेप्टेम्बर नि अक्टोबर नवेम्बर बाय डिसेम्बर दि बिहार की इलेक्शन जी लाकपा यायना मयामना थाजनरी अदुइ मतुंगदा 2026 जी हौदोरबनी अदुना चाही अमई मनुंगजिदा मखोइना पाइगदबा 2026 बाय 27 दि मार्च एप्रिल अदवाइदा मु इलेक्शन की अदुगी मांगदना कोड ऑफ कंडक्ट लाकनी हाइबजिनेबा अदुना प्रैक्टिकली सिगी सरकार अमा पाइरगा तसेंगना यामना पॉलिटिकल ओइबा अदुगुम्बा माइलस्टोन अमदी थमंबदी ngамलोय अदुबु पाइबा तारगदी मिंगी ओइना हाइजबा तारे अदमाइना लेनी हाइबन अदा सेमगद्रा सेमोइद्रा हाइबसी अखोइगी सिदजु अदु मयामना हंगुरगदी अखोइदी मनुंगिदी खंगजदे अदुबु थंबिरइबा मयामदी करिनो हुजिकती यानबा अमा लेइरे हाइबजिनी बीजेपी एमएलए सिंगी मरक्ता यानबा अमा लेइरे अरोइबोइना हाइबिरिजिबोबा अदुना यानबा अमा लेइरबनिना होंगो चावबा अमने हेक्टर सीएम ओइबजा कोइ यारे ममांग हाइरमलिबा सेंटर नबु सीएम अमा खनबिरगदी मदि मखादा कोइ अदुम गवर्नमेंट पाइनी हाइबगी महुत्ता हुजिकती अखोइ मरक्ता कनागुम्बा अमना अदुम पाइबिगे हाइबा तारबसु अखोइदा दुगी विलिंगनेस अमा लेइरे अदुना सरकार जे कोइ सेमगा सोइदना मयामगी सेवा तौनी हाइबनी जामिन हजकी मरक्तुदा यानबा अमा लेइरे हाइसे अखोइ कुकी इनपीगी कांगुनदगी हजि कुकी जो कम्युनिटी कांगुगी एमएलए सिंगसिदा हजि अनौबा पॉपुलर गवर्नमेंट अम सेमदा याव यारोय हाइबगी अकनबा इंस्ट्रक्शन वार्निंग मसु पीबसु लेइरिबे न खले सुदा लेरिबा अखोइगी नहारोन सिंग हाइजबा तारे कुकी की यामना अकनबा अखोइगी स्ट्रक्चर अमने मखोइजे सिविल सोसाइटी जो हाइबा तारे कुकी सिंगी मखोइना हाइबदा मखोइजे एनी गवर्नमेंट सेमगेरा सेमोइरा सेमकबा तारबदी नो याव यारोय हाइबनी अदा पॉलिटिक्स सिददी अखोइना उबा याबजे इंडिया गवर्नमेंट गा लोइनरगा चत्रो मतमदा मोइ कानाबा फंगदबा मयाम जु लೈ हाइजरिबा अदुना करिगुम्बा मखोइना फना यामना यारोय हाइबत्राजु खुदम ओइना हुजिक वाथोक अमा ओइगिबा अखोइगी लंबी अमा हाइजबा तारे नगागी लमफाउना लाखिबा फुटहिल नगा मयामना यादेना फोंदोकपदु करिगुम्बा मखोइना एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट यावरप तारबदी हेना मदुगी माइलेज अमसु लौबा ngамगद्रा हाइबजी सिदी पॉलिटिकल की अपॉर्चुनिटी लौबा पाम्बा ngाक्तबनिना ngाक्ता ओइबनिना खुदक्की ओइबा अपॉर्चुनिस्टिक मोमेंट साइजबा तारे अना कानागदबसिगा मांगजगदबजिगा खनोनरप कांजिददी एज ए कम्युनिटी अखोइना खंगबनी मखोइसे दे आर हाईली एकेडमिक हाईली इंटेलिजेंट एंड हाईली अपॉर्चुनिस्टिक अदुना सिगी सरकार सि फने यामना यावबो यारोय हाइरम तारबसु करिगुम्बा सिगी चही हमै मनुंग सिदा कानागदबा फंगदबा मयाम अमा लेइबा तारबदी इट्स पॉलिटिक्स सोइदना तुम यावरकने सिदगी थामना चखरगा मखोय अतोपा मदे यावरुगदबसु लेइतेबा अदुना अदुगी कैलकुलेशन दु दखोइनी येंगबा तारबदी फने यामना मखोइना हाइजबा तारबसु पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट करी पीबा करी लौबा मदुगी गिव एंड टेक की वाफम अमजु लाकपनिना अदुगा मोइगी प्रेसिडेंस अमा लेइरबदी नहानी जॉइंट सेक्रेटरी दगी थारई बच्चे सोइदना लंबी जी समजनगदबनी इंटर डिस्ट्रिक्ट का हारकपसिदा अइना खुदम अमखक पिजबा वानी मदुदे हेनबा मयाम अमजु लाकपा यारे जस्ट लाइक तंपाकता लेइबा मयाम जिदा
popular government ama laga nutigi fari bai chini naw mayam sigi awaba khara kokadra lambi thongde hena mai onjalakadra thugari bai yum mayam sida kitang miyeng ama tarakadra haibana chingbagi wafam mayam ama leibani na equally makoisu popular government ama form torapada soitana dum yaurakani haibaji madi kana thajai yan ai thamjage okay aduga maroina odamen hajik center na अखोगी मणिपुर हजिक हजिक से प्रेसिडेंट रूल थमगा मणिपुर पॉपुलर गवर्नमेंट लेहनबगी मरम जे हजिक कुकी मदी मैटई गा अनि की कम्युनिटी की क्लासेस न मरम ओरगा कुकी गा मैटई की मरकत ओइरिबो फिबम जना मरम से अचो मरम ओहेला मतुंगदा सेंटर न हजिक कुकी जो कम्युनिटी जिंगी वा मयाम खबसु ताबगी वफम जो हजिक तजु अखोई लंबी से मेतांग हजिक अगन इंस्ट्रक्शन तरो मणिपुर की चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी द यंगजल हाइबी वफम बुक लाइग्रबने अदुना साइवसिदा अखोई सेंटर न हजिक इरा अखोई लेंगा अम सेम दम मखै प्रेसिडेंट रूल थमिसे सागी कुकी जो कम्युनिटी की मखोई की इंपोर्टेंस हम उब्र कमाई यंगबे सिददी अदमाइना अखोइना कितंग नेरो ओइना यंगबे महता चाउतंगने यंगबे याब्रा नै खनजे हाइबदी होल इंडिया की पार्लियामेंटरी की लैबा सिस्टम सिदा अखोई की नंबर सिगी सिग्निफिकेंस अम लैते हाइजरिबा मणिपुर दगी जस्ट एमपी हाउ मेनी क्यानो मसिंग ओइरकदोरिबा पॉलिटिकली एनी पार्टी की कानाबमजु लैते मरम अदु ओइदुना ममांगदसु मयाम अमा नेग्लेक्ट की इश्यूज अमा थोकी अदुदा हुजिक focus northeast and authority BJP gisida ina uzabadi it is more to do with geopolitics tagi hena amuk kuptha na amuk manung da yeng batarabadi developmental gi akhoi da leiriba delay ama laiba si karigin sida manipur khamdraga natraga mizoram nagaland da leiriba so called developmental activities pam da mayam ama masidagi project tagi अखोगी पिल्फर तौगी भाईजब तारे हुरानमगदी हाइबदी फजद्रे अदुगुंबा इशूजु मयाम अमा लैबनिना एंड फाइनली फोंगना हाइजी हाइब तारबदी लैरिबा नहारोनगी प्रॉब्लम जिमा लोइसनबा होनबदा अदुदि मयामना जदुम हाइबिदुना लैरे आइना रिपीट तौजबा वाने मसिदा पालिबा सरकार अमना ख्वाइदगी नकपा फुरुप अमदि अदुम थिरकनी हाइबजिने अदुना हुजिक लैरिबा प्रेसिडेंट्स रूल की मतमजिदा पॉपी की एकस क्या थुगाई करे हाई बजे में आम कैसे ताबीर मोए देन इलीगल इमिग्रेंट्स कया आमा लौथोकरे हाई बजु क्या ताबीर मोए को फोकस सी वैली दो ओइना तौरगा somehow churning अमा नेगाइरगा लॉ एंड ऑर्डर की मिंगजिदा semblance of peace अमा लाए हाई बदुने अदुना मयामना पेंदबगी लाउरिजिनी चिंगदना करी तौरगे ना अदुना असागी सेम इशू मरुप की पोतुनेबा कानाबा फंगिब्रा सिदादी अखोइना पार्टी अमुक पनबै जो मथौ ताद्रे ममांगददी रांगी मतमददी फोंगना थोंगनरखिबा मयाम दुनेबा अखोइना सी पार्टी जिगी वोट का हनग्रिबनी चांदेल दा अखोइना दु तौग्रिबनी टेक्नोपल दा दु तौग्रिबनी हाइबगी याम फोंगना चमिनबगी मोंग अमजो दम उरिबजिना अखोइगी सिटीजनशिप सिदा अखोइगी कनाना बो सेंग नागरिक ओइरिगे हाइबदुगी अवाबा अमने बोजि मयाम दा लेरिबा कंफ्यूजन अदुना थमजनिंगिबा पोती करिनो अमोहन्ना recap तौजरबा कांजिदा मणिपुर की इशूजे the ruling government in New Delhi doesn't want to make it a sound मखोन अमा थोनिंगदे थोलपा कांजिदा larger state की election दा कायरकनी मणिपुर की इशूजिना मरम अमा ओइरगा हाइबगी नमधरगा थंबगी मोंगसिनेबा अदुदा अखोइगिदी popular government अमा लैतबगी मांगजेबा मयाम अमनि दुम उरिदन नोइ लेरक चप्पे यारक्तरे ओजा होइगी यारक्तरे anywhere we see there is developmental crisis amadi lei haibaji matam jai thank you so much ai ozana bikshor dum laksege aduna ozana bikshor maroina khoigi BJP MLA meyam na yam toina makhoi gi oiba slogan natraga makhoi no oiba makhoi gi oiba comment si hojik manipur da peace and normalcy por ke harga di popular government ama dau thai aduna popular government si masi center thaman biu haibagi makhoi gi akan wafum ghar di thame tawdabo हजिक प्रजा में हाना याम कायना कोई मणिपुर प्रेसिडेंट रूल सी पामदे पॉपुलर गवर्नमेंट नम थमनबिउ का है हजिक कायना लाउ खोंबा मदि मसी प्रोटेस्ट तबु क्या उद्रे हानदि एनी पेन दब नत्रग एनी अवार्ड पा लेरमबजे पॉपुलर गवर्नमेंट नम लेरिंगै मतमदा अदुम कोई लेरिबा कोई गे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA सिंगदा लोइनम वाकल अमने अदु हजिक वाकल फम लेतरे MLA गेजु याम फ्री ओइरे हजिक अदुना हजिक की ओइरिबा फिल्म सिदा हजिक पीस एंड नॉर्मलसी सी हजिक लेरिबा President rules in a totally messy laction mungam without popular government yaudragazo hasic laiba PR government in a adumak masi shanti purpungam many ever see masi cry problem ying.
ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯊꯝꯍꯜꯂꯛꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯕꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯀꯨꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯗ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLA 10ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ BJPꯒꯤ MLA 8 ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ada atai independent oramba KNA singdu su hana BJP gi government se support toramini ada atai du yaudru su hojiki leba BJP gi MLA 8 kuki gi community sida leba sina hojik khoi sida sarkar sida yawu se makhoi gi yawna ngam yai adugo moi si yawu yaro yadna ngasai gi hariba kuki militant sing natraga khulai pai bu kambu sing sina makhoi se control tawda thammi hariba madu nong khai dana ma khoi na khoi sarkar yauni krai dana wasak pa yauni krai na khoi imphal da ka lakpagi adugi mong su khoi ude aduga sarkar yawda ga imphal da lakpagi situation do hojik adong situation do leitri braina khali yadi yai hojik moksu makhoi na kena tawgi hargadi wasak pa loge di security la aga wasak lawra maga मखोई सुम चुराचानपुर दा हनगी पे याय कांगपोपी दा हनबे याय यादी हैबदि नते हौजिक मक्सु अखोइना टीवी मिरोसिदा उबदा चुराचानपुर की एसेंशियल कमोडिटीज मयाम से स्कोर तोरगा अदम निमित खुदिंग याय मतम द पुई हरिबा आइदि तिदिम साइट के ओइबनी अखोइना चटपदा वे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दा नतना ते एसेंशियल कमोडिटीज मयाम से स्कोर तोरगा ngasi मक्सु सुम चटखे हरिबको अदुना मेन इशू दी सु पॉपुलर गवर्नमेंट से hojiki haiba kuki militant sing su tonariba kangbu sing sina pamdabani sarkar ama leibase pamdabasina mase oiroi ko sina number 1 ni number 2 da ekoi ge central government ge hojiki matam se da makhoina pambase priority koi thabak ama tawta di priority khai do edra number 1 2 3 khai do e hariba number 1 2 3 sida number 1 da leigadu si khoi ge leiba conflict se negotiation tawriba chatthaiba process da taraga masi yanarga shanti purakpa community anima nusina leminana ba punna leminana ba adugi lambi ama makoina semna bo honari hariba masine hena number 1 priority ni aikoina bodi hairi kwa ko emere leita dan khoi lambi sembi dre aikoi ge wakat form leitre madu lanmera te chumi adu madu ge lambi sem da boduga masai kuki ga meitei ga hojini tawri han tawri ba conflict se asiga karamane han priority oige da conflict se ne han priority oi conflict se dagi aikhoina ngasi lambi sem da badagi di hena wari se Manipur gi economy se pura major ondra ga salak sa bai dune hariba hekta ina hoji sang ku matam jira noi ge gate leiba sigi dukan se aina he sports ki pose he leibni pose par hang da sete da hai hariba और सिर्फ से करम हलक मतम हलकगद है अखोई से शांति हंजलाबा नॉर्मल से हंदरा हंजलाबा हान की फिल्म दो हंजंद्रे मखैदी मणिपुर की इकोनॉमी से फगटपगी मौंग से कोई उदे अदुमा लेरे अदगा भारत सरकार की प्रायोरिटी दी होजी के शांति हंजलंग नबो होनबसिनी मसी की ऑनगोइंग प्रोसेस से दा करिगुंबा सपोज अखोई शांति की वरी से सुम सागे अदुगा पॉपुलर गवर्नमेंट अमसु थमगेना थमेना खलसे हरिबा मदु लाकदबा पावर सेंटर से अनीनी स्टेट की पावर अमा कॉन्स्टिट्यूशन ने पीबा सेंटर की पावर सेंटर अनी सिगी मरकता लेबा इक्वेशन मखोय की कोऑर्डिनेशन से कयामना फगदगे फरोइदगे हाइबगे अदुगुंबदुसु अखोयना प्रेडिक्ट तौबो ngamde हाना लेरंबा पॉपुलर गवर्नमेंट लेगे मतमदसु सेंटर सुम इन्वॉल्व तौवी security force thazilai adagi sidaida maro officer sing moina pam khali hojik sigumba haji sumai arrangement se leina popular government ama leiraga madur lakade popular government aduna manipur gi crisis se solve to da kari role logada ge heba lambi se badung ngak thangbi se heriba pothol men da important na te heriba suppose se men khlaj kana mi chief minister oireng khlaj council of minister leireng khlaj madu gi council of minister aduna अखोई के क्राइसिस से सोल्व तौबद मखोई करी तौबु ngomgadageba aina ubudadi मखोई द पावर से पी दी हैबे आई हाना के आर्टिकल 355 लेबा 356 लखतो 355 लेबा के मखादा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स मयाम लेरी यूनिफाइड कमांड कुलदीप सिंह द पीरी
DGP नत्रग Chief Secretary से मोइना हापनी और पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लाकदरिबा अदुगी चीफ मिनिस्टर सिगी मवा से हौजिक लेबा DGP ना Chief Secretary ना अदगी सिक्योरिटी एडवाइजर ना ताबीगदर ताबीरोइदरा तारोइ हाबिदि नतेको I'm just asking a question मदुगी coordination की problem अमसु लेरकनी अदुना करी हदा अखोइना we have already tested popular government से सिरी एन बेरेन सिंगी popular government था कुनमा थोइ लेबदो मासु सबसर्विएंट ओइना लेरमबनी हरिबा सेंटर दा अमित शाह दा अदुम yes sir जी sir हाइदना सुम तोरमिबनी मदु तौना मास प्रॉब्लम दे सॉल्व तौंगमदना मा रिजाइन तौदि मरम दुबदि कोइ लोइ खांगे कनागुम का थौजि क्राइसिस लेदना रिजाइन तौबने नाय तंगे जंगि क्राइसिस नते मखोइ मसेनगी मरक्ता हौजिकि बिरेना लेबांग गापसिदा हैत्रे मासे लेरगदि बीजेपी की मिक्सेसु थीरे अदुगा क्राइसिस लोशन मंगमदे ना मोइ बीजेपी की मनुंग रिवोल्ट तौरने हाइबा हौजि रिवोल्ट तौबदु फारेना लौरसे हाइबा अदुगा पॉपुलर गवर्नमेंट अम लेबदा कोइ सिचुएशन से डील तौब ngमगदर ngमोइदरा हाइबा अदुना लेबाक की वइना अखोइनि येंगरगदि अखोइदि लंबीदो कुटके कुलसनो अमा तौगे तौरसनो अदुगा आइने हेना स्टेट सिगी फ्यूचर की दंते येंगरगदि we don't need a popular government PBUga hana taliba praja sing si tu ai apang bane no hainge kaina haida karamane important oige haisi khangdaba praja si apang ban natraga di kari wani haigani kara blunt oina haijage hariba aduna ekhoi gi pressure di time bound oina central government na PR labor government sina ekhoi crisis solution biu koi hani gi phiom da hanjin jage more da ekhoi amu hana leijaruge Chochanpur leijaruge Kangpokpi da leijaruge hani gi more da gi laiba mi sing sina ꯉꯥꯛꯇ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯡꯊꯥꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯇꯥꯕꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇꯪꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯋꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯗ ꯄꯥꯗ ꯉꯥꯡꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯨꯀꯤ MLAꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀꯧꯔꯒ ꯎꯅꯧꯗꯅ ꯀꯩꯗꯧ ꯎꯅꯗꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1947ꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ लीडरसिंगसु अखोई पार्टिसिपेट तौदना अचौब रोल पीरीबने हरिबा मसे अखोई हिस्टोरिकल फेक्टनी मसे अखोई इग्नोर तौब यारोय अदु इग्नोर तौरबोइदि वी आर करी हानि दिगिंग आवर ओन ग्रेव हाइगदरा यामना मदु फेटल लोइबा थबंगनी अदु ऑल एस्पेक्ट से अखोई येंगबा ताई अदु हजिक होनेजसनु अदुबो अरोइबदा आइना हाइनंगबदि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप सु मोइद पावर पामबनिना मतुंगदा बीजेपी की सरकार पामबनिना हजिकी पीआर से नेक्स्ट ईयर की फेब्रुवारी लोरें खलसे सही मथंग इलेक्शन लेदुरी अदाई करीगुब अखोई क्राइसिस सॉल्व तौरगदी सोइदना बीजेपी की सरकार इंस्टॉल तौबसे सेंटर की अपाम होइनी है सुमाय तो थमजगे ओके ओजा MC Arun लाक्सगे अदुना ओजा Arun PR सिंगरंग था तरुक मफुंग भागरे ngरंग तारिक 10 गा हमदोइसिदा अदुना PR सिरी हम सेंगना रगदी इरांग सि चही अनि भागदब था अहुम खक्तंग गायना लाकपने अदुना इरांग सि मरोइना खोइ IDP दा फोकस तौर मतुंगदा हजिक प्रेसिडेंट रूल लाब मतुंग लाक्त्रिङै ममांग हजिक इरांग सि प्रेसिडेंट रूल लाब मतुंगदसु खोइगी लैरिबा IDP मरोइना अराउंड मोइ 60,000 प्लस नि लैरिसे मखोइ हजिक फावो मखोइगी चपचाबा मखोइगी रीसेटलमेंट तौबगी वाफम जु लैतबा अदुना प्रेसिडेंट रूल लाको मतमजु अखोइना am janin noiba adumba president rule yamna unbiased oiba president rule am oigadra lengak si yam phajana control tawdra khalamusu president rule ju khara makhai adum praja mayamna expect tawdaba adumba thajadaba mong khaki president rule su adum u banda ki madang jida aduna hajik hanagi अखोई पॉपुलर गवर्नमेंट लेरिंगै अमदि हजिक प्रेसिडेंट रूल लेरबा मधुं अनि जिना अखोई इरांग सी रीसेटलमेंट तब ngमदबसी स्वाइवाइसदा कमाई फोकस तब ये अखोइना PR सांगदो ए हुजे अतोपा था तरुक मगा तबदबु हाइरिबा था तरुक सिगी मनुंगदा एनी टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नबु कनो तौनिंगगदी पॉपुलर गवर्नमेंट अमा तुम तोरप याबगी मागी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सिंग लई अदुबु कनो सिटी पॉलिटिक्स आई सिटी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नाक्ता नत्रगना अंक खोटप याबा पोतदी नति एनी टाइम एनीथिंग मे हैपन अखोइना येंबा यारिबसी अखोइगी असोनबसे कदाइदनो
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯦ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯑꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯨꯀꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯦꯅꯤ ꯃꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯁꯣꯟꯕꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯖꯤꯛ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ Congress amadi Manipur da leiriba atai opposition amadi Congress maru oina Congress ki di yamna clear oina tha ama ani sida haire isa dissolve to biro aduga anuba sarkar ama semaga kaino tawrake haibani maramdi lakaduriba sarkar mayamna popular government ena taliba sa masi to madu hanu well tested tawrabani aduga kaino se PR manung da su karigumba makhal amatagi kaino se aikoida progressive oiba towards the solution of the conflict to resolve taunanabagi maikai rom da karigumba significant step amata aikoina local lapu ute mi namdhaba aduga issue divert tawraga aikoi kawhannaba natraga na phaba punba khara tawraga mi ki halaga irang thohandaba natraga na irang haureiba mi ama ni themaga irang loisannabagi tactics to da adum tawdana leire aduga conflict se resolve taunanaba honabadi aikoina ute aduna aikoi sida popular government ama kaisu mathau tatre aikoi anuba mandate ama people's mandate ama aikoi yengsi haidana Congress amadi atai opposition singna hai Masida tangkai amadi achumba su lei madudi aikoida kan makoina national highway thangat kani haibasu kaino tawba ngamdaba santi wari sane haibasu ngamdaba karino nongmei kapagi pochidi aina khanjabada Siri Viren chief minister oiringai gi kaino da bhauba irang siti natural curve to the dum khara handharabani aduga kaino se PR la aba matungda khare hena handhagare nongmei kapna badumakte akhoi udre nakan khuding maktagi phulai phaba kaitoba kombing tawba aduga tampakta na khare hena phaba tampakta phaba na mi yaungna phaba aduga chingdana mi se khara watna phaba khulai de adum phaba adugi pochida adum leiba sidi magi counter insurgency gi sidi leba khuding maki potni irang leirasu leitrasu dum tawgadaba potni counter insurgency gi magi tongan be strategy khara government of India gi su leijaramgani laiba poti Manipur gi kaino sa ruling da leiriba BJP gi mi singa asina makoina hairiba sa makoi masana haijariba sa makoi masa gyan tarabra aiba sa sometimes koi confuse sale se Siri Viren aijanamdana lauthokibani na so haire adugi press conference itself to the Amit Shah amadi Prime Minister gi Narendra Modi gi miyeng makhada ani suba pandup ama hora ani aibagi port ama so dum hai Thamal Sanglen gi press briefing da dum hai riba to aduna mangon adadagi amuk mana hai riba na ma Siri Viren gi miyeng da di thoiba iranga sa magi sarkar na popi gi kari gi drug ki khud tharuba as well as NRC gi poche khud tharuba dagi ma akaino sa irang sa baklaw na hogulak bani communal color ama pi kano ethnic mobilize tawraba matungda irang se thoglak bani taseng badi mado popi da khud tharuba amadi NRC da khud tharuba dagi tawbani na haibane aba Madugi port asi magi high command tuna magi national party na amadi magi party gi kaino prime minister amadi magi party gi home minister na ngasi phawba haidri magi Delhi na haire ibadi Delhi gi kaino na BJP na hairi basu as well as Delhi gi government na hairi badi masa makoi gi kuina sahi lising ama ni or sahi sama sa ni gi tharum dagi tawba po ni masi di cycle ama leiba cycle of violence tu manung da dum leijabani haibagi umbagi mawung da communal riot ki communal tension gi communal politics ki thakta halle chom da biren na hairi Delhi na hairi batuga ani dugi gap sa yam sauna lei amadi maduna takwadi birena central government ta convince tong haitribra utpa haitribra gyanta hanba haitribra natragana madu gyanta sannadraga atopa thabak tawge dana khanbra
adu itara ani suba line si oitara di ani suba track si oibata raga di Delhi na biren si su disip to bi bagi pot ama layab man hajar ibu to tasan nadraga man counter insurgency du ne hen lumna lowi na koi ki popi ki drug ki problem aduga demographic problem si dia koi da adyam sound udi hairi bra then atopa amana ai koi ki kaino sa atopa biren nataba biren jadaba mi sing asina ai koi sometimes Delhi na khalakpa amatang ai koi ata yazarage so amuk so hai natre haragana ai koi gi maraktagi amana bu oirade adumi yare so hai aduga amu same press briefing da natre haragana nongalaga piba potana ai koi irakta chief minister oining bataruk tariat lay aduna masi oidribani hayaba that means Manipur gi MLA singa sina BJP gi MLA na uri basa sarkar sembang ngamdri basa makoi gi marakta yanadaba leibadagi sembang ngamdabani haibasa makoi na adum thazazaba pot am leire BJP gi karamba ityasta kaino sa consensus oinaga noiga bot ka thadan alaga ex na kwai yame ko mangonda chief minister o hel se sa ngasi forward si the India gi state amata da tawkiteba chief minister biren chief minister oibadu su makoina adum indak tawrokmani besu popular kaino mokhi gi democratic kaino ma process ama kaino biren khan ki banate aduna in short aina thamjaningi bati Manipur gi BJP na if popular government semning bataragati Congress ki oina di kind of dissolve to viro koi amuk yang jarage noina loin kage su kazaro then ekoi na kara su kazara senu madu prajana wayen birasanu aduga hanagi mandate to gi against na koina thabak tawre haibadu di Congress ki declare oina thamme but aina thamjaningi bana BJP ki MLA singna popular government semning ye haiba taragati madugi kaino sa makoina high commander si hairakani Delhi na si hairakani na ngai bei mohutta makoina road map ama puraga aikoi naga MLA singda de kuki MLA singda maitai MLA singda kaino atai MLA mayam pangangi MLA singda aikoi sumaina ure santi se sumaina porakna bagi damakta aikoi wakan sumaina khanare therefore popular government ama leita ragadi sarkar semba yani haibisa mage high command ta kaino convince to bom sange high command haibisa outside external force na tiaba BJP manungi high command na sidati aikoi gi kaino sa Manipur gi BJP unit ki opinion su amadi public kaino gi national gi opinion do adu sep to matam da aikoi gi BJP gi MLA singa sina BJP gi leader singa sina topam thokne adubu hojik leiriba picture asita hojik ki pochita popular government ama yam thuna thama da ani da lakpa mayam na manadri bagi mandabagi maram amadi karino haimatam da Bihar gi election lay election je amagi matung da ama lakpani na kamai tawge da election si leibanina aikoi wathok thok ta nawa kaino popular government ama aikoi Manipur da semu haidana MLA mayam sing sinna mukpangama yes natrade koi loin design to matam da noi Bihar ga pungsai chai ni ai basa mupangam ba adu eraga di kitang ato achina political kaino min samane adu bu kaino na di national kaino BJP na di Bihar gi election che loi ribok di Manipur da nongmai ga kapna ba kai to ba irang ma kari ma makon ma tho aning da ba gi potu di leram gani number 1 number 2 BJP gi Manipur gi presidency su as well as national presidency su matam loiraba mi ngakten masigi against the BJP manung da su makoida anuba president hapasi kaidorasi haibagi report sa national kano BJP ki manung da adum nimpung ngangnariba even pressure pinariba pot na aduga atopa amana Narendra Modi na 75 years surakpasa masisu makoigi manungda khanaba kainoni aduna hairiba kaino se Narendra Modi na 75 years suba matamda ma prime minister oikigidra musung oiroitara
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯊꯥꯛꯇ BJPꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯊꯨꯅ ꯂꯦꯞꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯦꯞꯄꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯛꯄ yes prime minister yes sir haidana adum leiba sigi pictures in the masigi kanosina aikoida kano makoida yohunba ngamdeba number 1 aduga is a society is a state aikoi ki me kanosa hokribe irang se May 3 dagina ngasi phawba leibisida irang sida episode macha mayamam thokare mi adu halam me bom thadaram bagi kari gi karagi sum mayamam leikare satra mayamna santiporo irang haibati hiphalaga nongmei kapsan ba makutta sokpagi episode macha mayamam leikare last episode cha gwal tavigi episode chine Sigi gwal tavigi episode chisiu mathung kangdana putuprak luisan grise yam chawba pot neba Manipur state transport in a thava sida Manipur muthatlu aduga nangi bus se satpa yani otherwise satpa yaroi sa ke machamagi captain amana commander amana haiba matamda book to bangamdaba responsibility fix to bangamdaba madugi damakta ban 72 hours ban tawraga loirakpada puruprakta loisanba sigumba laibak amagi miyam dubu Delhi na kayam usitam gadori Exactly. haiba ko amal lai aduna aikoina people loina su Delhi no usitrava BJP gi MLA dasu adyana usitrava aduradi any point akari haini asangba kanoma matamamada mokoina PR thangera thamoira haibase mokoigi marcy da leibadong na tawi democracy da di democratic person nama oina democratic citizen nama oina di center gi marcy da hingbaduna di akoigi full democratic citizen ne na idi logjati